Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Nipa ya okase eka NPP communication team members no na o Asante region e na o kire se eye honorable Kennedy Akompre kwa Japan yesterday na kuhuku na o ye nemfa na eye otumfo osei tutukra wa endorse eye Vice President Dr. Bawumia Weshrano a o kire se president ndo ye dan obedi nti honorable onsema wo ka no nya de ebeboa nti yesterday na se otumfo osei tutu abebio the second Asante fu ina he why endorse Vice President Dr. Bawumia Asante fu ne hwan so mo support Vice President Dr. Bawumia omo man full support 100% support a flag bearership position the Vice President Dr. Bawumia no befa nti mu a mu weja mu de mu jayemwa yenti nsema NPP communicate ede etudwa omo ye bia ni ho a ebeye adwuma omo bo mo abaso baby bebre a Vice President akono me dey I just like senior party for no asonimu ye welcome no ebi omo delay but obeba no na utimu se odo no still a ewo ho so ati ase nti no ekoyi okay ekoyi pa nti ebebo na baso yes nti minim ni nyina no woka kusi sai the American man akosie nyina ne se because nyambo wa Wednesday no be free Asante region ha yes the American man akosie nyina ne se onipa no a friend Dr. Mahmoud Bawumia na nkasa no obo ne homodin Oti ase ye di nduma ahye enkofo bebre nsa especially Vice President ye hu bia na Vice President we die in fact o danso ewo ni ya oyemu oti ase enyema a wo de be hye ne nsa bia ya de a babonti a otim se nimdie ni nyansa ewom Oti ase enna onu ankasa susu no ni suban ni ni ye na ho brase onze Ghana fo de omumpe nipo ye kitikiti o oti ase obi a obuo eni ni die kwan so de ma nipa no eno no omope no and this is the character yehu e wo papa mu ahon brase eni kwan obefa so akasa na wa chireche ni nsemu no eso na eso ni papa enti no Asante man temu ha nyina no ya gina tumu prekope oti ase ni ewura na otumfo so yedan no oti ase onu so agina tumfo ase ne ba no ye fe na agema meboa agema ya me po amtie na metima aka se me support no ye mfa ye kotoko ni agro ye mfa ye NPP ni agro Asante man nyagro ye oti ase na wo hine ponsa etimi se ne ba ne yewura Mahmoud Bawumia ne fe na agema ya me po na meka se ye so ni mu ana na ba bia ye ko bia so no adanse ne wosoro adanse no e wosoro papa you know yes I'm a person who has idea we right Aspirants no campaign message o nam right omo dimi na no mo poster eno mo conduct omo do consensus omo ye me wo me personal say u tie kura dollar no ye 4 cedis na mo de photo tie kura u dwe hu a wo ntie ase na dollar e ye 4 cedis ene dollar akodru 12 or so 13 to on tiasie enuka enya 12 enya 13 11 siam no kase what did ye ka no on tiasie etino wo kasa afa Dr. Mahmoud Bawumia ho ne ati Ghana hai why ena yade Vice President ana o man pani wo ho na ya target Vice President onu na ne maboni bia yemfa target no what be that we journalist o man pani o free su wo ho o pese o kasa che President Akufo-Addo kasa che nei se o pese o kasa che President Akufo-Addo a wo mo ye board chairman e wo Ghana Gas ama wo yire e ye board chair ana board chairperson e wo Ghana Maritime Authority kasa che President Akufo-Addo don't come and talk to Dr. Mahmoud Bawumia. That is what you must know. O tiaze o pese o kasa kire Nana Akufo kasa kire no na wontimi meyi Nana Akufo-Addo si nchen na wo mefa Dr. Mahmoud Bawumia se ono na wo se wa ye sei enua ewiase no wo se wotimi hu ne se ye wodia onipa da se ni wa wo ya ebenya impact wo so
Ansana de ankrofo so ya ebe so eno so betime nya impact wo so ansana de nyame eso so ya eno so benya impact wo so abupra se wuntimi and distinguish between sa niema miensa we ya na just say wo ye kra adwe kra nsa say obeka ho bi because ye wo niema wan kasa no de tutu akwa mu a ewo so nzuzu aso ansana de obi so ebeye e de bebo wusu die mu a eno so wo so nzuzu aso ansana nyame a ye nyina ye da no on so ya na eno so ehun nzuzu aso aba ye nyina ye te Ghana hey before 2019 or before 2020 NPP for niema ye digu akwa we all saw it. Dr. Mahmoud Bawumia punchy holes in the NDC administration nearby ya no so yes somu wow be dear dance say na economy no was growing around 7.5 or to 7.9 till time COVID-19 and now coronavirus coronavirus no na akufo ado na de bae enyame yade ena ba wiase mu nyina ananya sa otia se yade ye kura ye se ye swai yi yade ananya sa because nipa da said no you don't have control over it. You don't have control over it in the ye swai kura ye swai yi yade it yade ba ye no definitely no ebenya impact ewo nipa abrabo ene ye hihye so eno ti de nya president ya wase situation abai no yendwi nipa nkwa ho kane that made President Akufo-Addo the best president. He made that profound statement if you see nyina age to mu say papa senior man for edu omu radio ni omu TV eto ha no ano ohye because they believe we say pe enansempa betimi aba papa ba ko frame won cry no say na po na dey na ekoso ene dey na nam si TV be na hwe no was SYZ na you free what dum no utie sansem na o happy tension ebe kosoro fakoto untumi 1 week ago a frame says say na BP ni bibia aba fom utie say ensem a eye nukure a mu ka no eye ade ebeboa yen na abupra dia ye ma amanfo nyina ntiase ne se eye nkabom ene betimi amia breaki 8 no right and the achievement of NPP so ene betimi amia breaki 8 we cannot rely on anything than ye achievement and yema yesi ya ye na ye guso ye ma Ghana fo ene be me breaki 8 nti say anti san sem we ase na ye nam na ye keka se ne esi eka ye nsem a me gidi se enya ade ebeboa ye ena wo don amayokuo bia so a ye woni rules and regulations. Otia say the constitution of NPP wo kan article 3 of NPP constitution o say dan nyina no be kan ye mapafa party ne ho se bi mu refi a ye be kai wo mu se o mu nyina constitution ni ye nyina dan no otia say nti no se wo yira wo se adu si ba bi ebeboa ma ye nyina no yetimi di party ni hihye so abupra enyema bi